شما تماشابینان عزیز، مخلصان همیشگی برنامه‌های تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی، این لحظه برنامه رهبره است. باز مهمانی خاندانی شما. در برنامه گذشته رهبره ما وابسته به راه دوشنبه تا حصار برای شما معلومات پیشنهاد نمودیم و امروز هدف داریم از شهر حصار تا ترسونزاده سفر نماییم و در این سفر ما را چی انتظار است شما بعد تماشای برنامه واقف خواهید گشت و نگفته نماند که روزهای آخر در مملکتمون بارشات برف به نظر رسید و راهها برفپوش شدند و تا چه اندازه راهی شهر حصار تا شهر ترسونزاده به طلبات جوابگو است. البته بعد تماشای برنامه شما واقف خواهید گشت. ما را فقط تا آخر برنامه همراهی نمایید. مسافه بین پایتخت تاجیکستان دوشنبه و ناحیه نزد سرحدی جمهوری ازبکستان سرراسیا با راه دوشنبه ترمیز 64 کیلومتر را تشکیل می دهد. راههای اتومبیلگرد از آن جمله راهی بین الخلقی که کشورمان را با خارجه می پیوندد از شهر ترسونزاده می گذرد. توجه ما را بیشتر دهه‌های زیبای قد راه که در هر یک درآمدگاه نامشان واضح نوشته شده بود جلب کرد. تا ناحیه شهر نو نرسیده در سر راه انشاءات جالب را مشاهده کردم و از داخلی نقلیات بیرون برآمدم. تماشابینان عزیز، تا رسیدن به شهر ترسونزاده ما الکی چند دهه شهر حصار را گذشتیم و یادرس می شویم که نقلیات ما امروز سست حرکت کرده ایستاده است به سبب آنکه امروز برف در این راه ها زیاد به نظر می رسد و حتی راه یخ کردگی است و از برف هم تازه نشده است. با مسئولین استفاده بری راه های شهر حصار هم صحبت شدیم، لیکن به سبب نداشتن وقت از نزدیک ما با وی وا نخورده ایم، وقت ندارد و سببش رو نمیدونیم به چه خاطر راه تازه نشده است و این لحظه میخواستیم از آشخانه‌ای که سر راه جایگیر شده است یگان خوراک رو برای خودم فرمایش دهم زیرا گرسنه شدم و در اینجا چند آشخانه دیده میشود. میبینید آیا فعالیت داره یا نه؟ تماشابینان عزیز، این آشخانه عین زمان فعالیت نکرده ایستاده است. نمیدونم به چه سبب باشد زیرا در اینجا یگان آدم رو هم ندیدم و می رویم به آشخانه دیگری بینیم که وی فعالیت دارد یا نه. انا این آشخانه فعالیت دارد. سلام علیکم، خوش آمده به طرفخانه ما. طرفخانه تون چی نام دارد؟ نام طرفخانه ما شامی دلشاد است. چی نوع خوراک دارید؟ ما در یکم خامشوربا داریم، خامشوربای گوبی خیلی بولذت است و در دوم ما چوجه بیریان داریم، موهی، گوشت بیریان، تندور کباب، ساغل آبپز. همین مهمون و مسافران و سیاحان بسیار میبینند به طرفخانه شما. اینجا سیاحان خیلی چی نوع خوراک رو بیشتر فرمایش میگن؟ ما اینجا خوراک تعریفی ما چوجه بیریان و موهی است.
من امروز برای خودم چوجا بیریون رو فرمایش میدیم. چوجا بیریون بیارید. تماشاچیان عزیز معلوم گردید که در این طربخانه نوع خوراک چوجا بیریون خیلی مشهور بوده و من هم امروز میخواستم این نوع خوراک رو انتخاب نموده اون رو استعمال کنم. واقعاً وقتی که سیاح سفر یگان منطقه بیرون از شهر را میکند پیش از همه به شرایط و انشاءات مهم سر راهی توجه می نماید. طربخانه دلشاد در موضعی ساخته شده است که برای گردشگران قلای می باشد. از روی گفت مسئولین در موسم گرم سیاحان و مهمانان بیشتر تشریف طربخانه می نمایند و از آن وسیع استفاده می کنند. عموماً سیمای بیرونی طربخانه در فصلهای بهار و تابستان باز هم زیباتر می گردد. بینندگان عزیز شما فکر دارید که چگونه این تالار کلان گرم می شود. در اینجا پیچ علاوی مانده شده است و محض توسط امین پیچ چنین تالار یعنی طربخانه گرم می شود و از جهت دیگر از طرف دیگر آن برای استفاده نمودن نیروی برق صرفه‌کارانه خدمت می کند و ما سفرمان را ادامه می دهیم. لازم به یادآوری است که منطقه‌های حصار و شهرینه و ترسونزاده از زمین‌های وسیع و حاصلخیز بای بوده با پرورش میوه‌جات و سبزیجات و زراعتکاری از جمله پرورش پخته نسبت دیگر منطقه‌ها فرق کننده می‌باشند. زمین‌های وسیع را حتی هنگام حرکت با نقلیات می‌توان مشاهده نمود. در راه دوشنبه ترسونزاده چنین باغ‌های زیبا به نظر می رسند، مخصوصا انگورزارها. به فکرم در فصل تابستان در موسم‌های گرم این منظره خیلی زیبا می گردد. برای تماشای طبیعت برای سیاحان و مهمانان خیلی پسند می آید، زیرا واقعا اینجا یک منظره خیلی زیبا به نظر می رسد. ببینید چقدر زمین وسیع است در اینجا و برای پرورش برای باغداری هم مساعدت خوب دارد همین زمین ها. برای رسیدن به درآمدگاه شهر ترسونزاده ما وارد ناحیه شهر نو شدیم. شهر نو ناحیه تابع مرکز بوده، ساحه‌های خواجگیش پختکاری، غله‌کاری، باغ و تاکداری و چارواداری به حساب می رود. توجه مرا مغازه و بازارچه‌های سر راهی به خود جلب نمود.
бинандагони азиз, фикр доштам дар шаҳри нав, дар ноҳияи шаҳри нав албатта роҳҳо аз барф тоза шуданд, аммо ин ҳолат дар ин мавзеъ, дар ин минтақа ҳам ба назар мерасад. Роҳҳо аз барф тоза нашуданд ва ба гумонам масъулини роҳҳои автомобилгар ба умеди офтобанд ки барфро дар роҳҳо об кунад. боиси зикр аст ки рушди инфрасохтори ноҳияи шаҳри нав хеле хуб рафта истодааст, зеро дар сари роҳ ҳар гуна иншооти зарурӣ барои сокинон, барои меҳмонон, сайёҳон, мусофирон дида мешавад, чуноне ки шумо мушоҳида намуда истодаед. Аз он тарафи роҳ маркази хизматрасонӣ, савдо, ошхонаҳо, нуқтаҳои фурӯши маҳсулотҳо ва мағозаҳо дида мешаванд ва ман мехостам ин лаҳза аз мағоза барои худам ягон нӯшокиро харидорӣ намоям. албатта масири ҳисор турсунзода гарчанде он қадар дароз набошад, яъне зиёда аз 50 километр роҳро ташкил медиҳад, аммо тамошои манзара ва рушди инфрасохтори ин минтақа ҷолибу диққатҷалбкунанда аст. бо тамошои манзараҳои дилфиребу диданӣ дар сарам фикру андешаҳо пай дар пай меомаданд ки агар дар фасли зимистон барф заминро дар оғӯши худаш иҳота намудааст, аммо бо назар дошти ин табиат ҳамону хеле зебо мебошад, то чӣ андоза ин зебогӣ дар фаслҳои гарми баҳору тобистон зиёд мешуда бошад ки боиси таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмонон шуда метавонад. барои рушд ёфтани самти сайёҳӣ дар шаҳри Турсунзода дар соли 2022 хело пешравиҳо ба назар мерасад ки аз он ҷумла ворид шудани сайёҳони хориҷӣ нисбат ба солҳои пешин қариб ки 50% зиёдтар мебошад. рӯз то рӯз ҷалби сайёҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шуда истодааст. аз ин ҷумла оид ба хизматрасонии сайёҳон роҳ ба роҳ ки аз сарҳади байни давлати ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон ки аз шаҳри Турсунзода гузар менамоянд, дар шаҳри Турсунзода дар роҳҳо оиди сохта ва истифода додани инфрасохторҳои ошхонаҳо, нуқтаҳои сӯзишворӣ, аз он ҷумла ҳоҷатхонаҳо нисбат ба солҳои пешина зиёдтар сохта ба истифода дода шуд ки бо ҳама шароитҳо муҳайё мебошад. чоҳроҳи Душанбе Турсунзода то солҳои 2016-17 таъмирталаб буд ки бубинед ки ҳоло бошад шоҳроҳи Турсунзода Душанбе ба талаботи стандарди ҷаҳонӣ гӯем хато намекунем, ҷавобгӯ мебошад ва роҳи дараҷаи 1 мебошад. сайёҳон дар шаҳри Турсунзода бисёртар дар фасли баҳор ва тобистон ба дараҳои Қарато ва Ширкенд меоянд, дар ин ҷо истироҳат мебаранд ва аз мавзеъҳои кӯҳӣ баҳра мебаранд. мавзеъҳои сайёҳии мавсимӣ дорем мо ки ба ҳамагон маълум аст ки Турсунзода бо боғҳои ангур бо тамоми ҷаҳон яъне ки шинос гаштааст. ба ҳамин хотир бисёртар сайёҳон метавонанд ки аз ангурбоғҳо дида намоянд ва баъдан аз дараи Ширкен, аз хоҷагии ҷангали дида намоянд ки дар он ҷо оҳу яъне ки оҳуи бухорогӣ парвариш карда мешавад ки сайёҳон метавонанд ки аз наздик омада дида намоянд. барои хуб ба роҳ мондани ҷалби сайёҳони хориҷӣ як чанд нақшаҳое ки оид ба пешрафти фаъолияти коримон омода кардагӣ ҳастем ва насиб бошад пас аз моҳҳои феврал қабули сайёҳон ба шаҳри Турсунзода ҷоннок мегардад ва дар ин рафт мо аз мавзеъҳои дараи Қаратоғ бисёртар ба сайёҳон муаррифӣ хоҳем кард.
бо тамошои манзараҳои дилкаш аз дохили нақлиёт ниҳоят расидем ба маркази ноҳияи шаҳри нав. тамошобинони азиз, то нуқтаи интихоб намудаи имрӯзаи барномаи раҳбараҳ, яъне дарвозаи шаҳри Турсунзода он қадар роҳи дароз намондааст. Айни ҳол мо қарор дорем дар маркази ноҳияи шаҳри нав ва ин мавзеъ нисбат ба дигар ҷойҳо фарқкунанда мебошад. Дар сари роҳ ҳар гуна иншооти замонавӣ дидан мешаванд. мана дар ҳамин ҷо як гулбоғи хеле ҳам зебо ба номи қаҳрамони Тоҷикистон Мирзо Турсунзода бунёд шудааст, ки барои сайру гашти сайёҳону меҳмонон саривақтӣ мебошад ва албатта дар фасли тобистон ҳар як сайёҳ, меҳмон, мусофир метавонад аз ин мавзеъ истифода намояд, дам гирад ва истироҳати хуб намояд. масири интихоб намудаамон то даромадгоҳи шаҳри Турсунзода мебошад, аммо лозим ба зикр аст, ки худи маркази шаҳри Турсунзода дорои табиати бою рангин ва мардуми ҳунарманд буда, дар шаҳр ҳам сайёҳӣ ва ҳам ҳунарҳои мардумӣ рушду инкишоф ёфта истодааст. ин сафар бароям фаромӯш нашаванда хоҳад буд, зеро дар 30 километр роҳи тай намудам беҳтарин лаҳзаҳо ва хотироти нек бардоштам. аз ҳама муҳим боз ба як гӯшаи зебои диёрамон сафар кардам ва роҳбаро маконҳои дилфиребу тамошобобро аз назар гузаронда кӯшиш доштам ба шумо ҳам бинандаи азиз ҳар як мавзеъро муаррифӣ намоям. бинандагони азиз, ниҳоят мо расидем ба нуқтаи интихоб намуда дар барномаи имрӯзаи раҳбараҳ, он ҳам бошад дарвозаи шаҳри Турсунзода. ёдрас мешавем, ки имрӯз мо сафар доштем аз шаҳри Ҳисор то даромадгоҳи шаҳри Турсунзода. албатта бисёр чизҳоро мушоҳида намудаем, аз рушди инфрасохтор, аз иншооти сари роҳӣ барои шумо маълумот пешниҳод намудем. чӣ тавр роҳ дар ин шоҳроҳи байналмилалӣ ҳам гӯем хато намекунем, зеро он бо сарҳади Узбекистон пайванд мебошад ва то чӣ андоза он таъмирталаб аст ва фақат имрӯз ба сабаби барфи зиёд будан роҳ тоза нашудааст ва як камбудӣ ҳамин буд, вале манзара, ҷойҳои истироҳатӣ, дамгирӣ, инфрасохтори ин минтақа хеле хуб, хеле пешрафта истодааст, зеро дар қади роҳҳо, дар сари роҳҳо мо ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо, марказҳои хизматрасониро хуб мушоҳида намудаем. барои сайёҳон шароит хуб пешниҳод шудааст ва бубинед имрӯз барф ба таровати ин манзара ба табиат ҳусни дигарро зам намудааст. он бисёр махмалин мебошад ва дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳбараҳ. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. моро тамошобин бошед.